Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Baro ngitem baka jingko jingkya kawan akhmat tam na pedeng ki baro bat banyo ya kemet ke bakoi bakya Lyer ke bangiring mensem bat ke ke bangidi man lakasngi kidai banlong ki bakhot ha ke jing jongi bat dai tang lada nginang banda bat Sumar ke Mariang ki lom ki wa ki klau ki betap ha ka ba ngila banyo amat ya ke jing khoj bat jing Sngur jongki kaseng United Nation Environment Program kapenshai ba ka World Environment Day kedai kasngi bakong santam banle buram ya ke meram o kapang pedeng ke balabo mentau snam kalong biodiversity a concern that is both urgent and existential. Hakaba kari Colombia kan pelong ya ke jing penan buram rengkat kari Germany kum ke partner na ke benta kan dikesengi bakerpang. Nakalang ke foundation jongi ke Green Tech Foundation Meghalaya India ke mission but vision jong ke kenuhun hi borok away kalong ba ke angnut bantau ikilat kilinti ban penek pensa ya ke meram o. Batru ban penslori ki para samla ban nyada ya ke meram o na ki jinglek klam akor ban penjat penpraya ka. Kom si benta ban kersiu tia ban yawer ban kentu bat ban kenmau borom ya gani kesngi ba penek pensa ya ke meram o. Kaseng Green Tech Foundation kada kerpat jor ya ki pajba nong song jong kani kejela bat khamtam ya ki samla bakin jam sakhamat ban nyada ya ke Mariang lengba kini ki kerwa khubor na ki para samla bat na ki reusimet na keleng kejela ki basnokia halor kani kapang ringkat lang bat ke foundation. Kum ke foundation ke batray na kabenta ke bahakamiat jong ke meram o. Hakawai pat kalyang kam thau ne keno yano ru hanrei kani ke jingkhot hi kalong ya baro ki balandang ban perkhat bat snothu ya ke bakila sakhi ha ka menne bat ke menta. Kapor kaladai bat ke kamram kalong ke jongi rengkat ya baro lang balada ngim snothu kata on slam show bangin mat khambon sha kita ke jingsha penjot jingsha penjulor ke meram o bat ke bor ba itriam jongka. Kajingkala ha kajinglong kasu. Wan kajingkala ha kajinglong ke Mariang. Kabadan pat kajingkala ha kajing Iewbih. Kawai ni kini kajingkala kadai kajing no juki lom tha. Kabawan ra ya kajing shlai hakiwa. Bat kum juru kajing kiyo jung kaspa duriau. Hakimi kijaka bat kajing rang terkong hakimi bat kijaka. Sakaway pat kajing kata kabagilaban yoi kalong kajing no imunawag lap. Kapag pinjot ya kajing jukira imareng. Pat kapag pinjulor ya isintiyo iskod ya isi. Doon no pan pinpin sa ikamay Mariang. Air and water pollution, deforestation, wildlife exploitation, waste management and climate change. These are the certain factors that a state has been facing in the wake of this new age. Anthropogenic factors have greatly affected our rivers and water bodies, leading to a disturbed and imbalanced biodiversity. Let us take a pledge this World Environment Day to commit towards a sustainable development with the least impact over our biodiversity. Be conscious about your surroundings and stand up to any practice of environmental degradation. Lakan natina, anchini bumbula au domain pa, aru agasak ni plak utelai ke parang, thara pain dan thamangena. Ya plakan nandini utelai ke parang ko nosto kaanya selma. Aru ya utelai ke parang ko anchini kasanang giza jakalani asal. Sal karirang dan Aru achina makbea nek nikani rang supaya. Uni gumen, hai achinya uthelai parang ko simsake jakana. Aru chosa noe upona. It does not matter how slow we go, but together with GTF we can save the world. Em kaching ong, bagi bru chap ha. Belajai leki bingumhot burab kebeirang dau poi wa u ijuba dekai binga ngayo
Wawara na ikarniari widasdami uyo ite kamtam hakam kini kisngi wiukon kajai pru damadu tang kicing ter kicing penjat haka Mariang ni benta ite kadang biang kapot do yayas na oktilangi du hewi don we kamtam wibam hoy upenjadi wibam hoy ulebeni yaka Mariang Kajukot jingkia jong wei po wei brio kasyang ru akajing Khuid jung seba jung kameram o kamay Mariang kajungi kombang itip bakajing klan jong baro wei kenjri kasyang akajing klan jung iwei pe iwei dikot jung kenjri akajung komru kajing bahajing miat kajing Khuid jung seba jung kamariang bakamjuru ye wei po wei benrio kasyang hangi hi bagi li Khuid ipin Khuid main baha yaka kiman pe kiman pa ki piyu ki para ka oi im yeulen maka jelang i ta kejela ka wada kerku kepang da unong bo nong chna yi lang ba ka spa Mariang Henry ka jing penjat pen prai yaka ka wanang mi kisngi dang kala do ko wi ko wan rai i ka jing ma hadian habut kada kamte to perchang i ukur wen lupen uri Sumar yaka dewa ya krek lang ichirup yo ya rap ya kamariat mangawi Chasong namja bejo kari de kari wachi kari agal sak mating jok buing jok pene kata ko mating jok agal sak ni nostong ani ko champing na higher berang ja kude na anchuni kam chasong gapeni kam we the youth of today are the future of tomorrow. Let's make a change with Green Tech Foundation. I, Haniel, would like to convey a small message on Environment Day. Time for nature is this year's theme. Just as we respect and not ill-treated a mother, we should respect a Mother Earth so that we can grow as she grows old, yet renew and revive by our good actions. It is time for us to give to nature, and the time is now. Spare a moment and give that time for nature. Your earth is my earth. Our earth is our mother. Akum kani kasni kata hakasantri jung bana jalio ki ri ki bapha bapha jung kapathai kiyo ban rakhe ban kanmau kani kasni kumno man panya pansa makan pansur ki wei namtai ki badan Mariang te nakantu ki ki baro ki parasamla ki balanang basuthu makan simkhai kani ka banta wala ilong ibanta ibarit kuban aban le jinglet sini satai aban ni kijimpam ikinyut ane ki plastik inde ban berat sini satai inde ban ku iki inde ban berat akajaka kabang inde ban berat kane kalong hi kuwe ka banta kabarit but habang ye trilang kalalong ka banta ka bakrau tenga sim ki kabu man persura piwe poi ban sim kya namta kane ka jingban joka Mariang ba kumjuro karwan ra ki jingkala hakane ka bor ka banta kumjuro ya kalawai ka bansawan. The impact of climate change will include the warm temperature, the change in the precipitation, the increase in the temperature and weather events, and the rise in the sea levels. These impacts will affect our health through the food that we eat, the water that we drink, the air that we breathe, and the weather that we experience. The impacts of climate change is caused due to the increase in the human activities and the pollution that occurs in the environment. We all must make sure to maintain a safe and clean environment. We must all join hands together so that we can have a safe and clean environment, and in that way we can all have a good health. Kal bangiling ka umbam hidi lakin reis tam jabo sudah ngimla tehlaka ya jing le rumah kan ayu yakipa teng lasai kublai phi baro ka message ka bakapang mengenai phi galong Mariang ka saudong saukun ka ai hangi sibun ke nimdai ban haram ka adon din
ong. Bakanuksa kapabha ya Iewbih. Jingkerman ya kalashay. Bat kiba kumno kita kinungelam. Ya balashisi. Keshong ha ichikitri samla amenta. Numdon spa, numdon hajar, kalaman tit, kalaman yenujor, bat bakam kordo. Ya gitu samla. Badon syah mensim jong kajingkitri. Ya kumlang salang. Ya shinong ditau. Bat kampame. Menyada. Ya kini saudong saupun baru. Ibu belai. Lakirku yang i lingba sepak Mariang. Imla banlan. Ila sedang mensaki. Lagi ni kesini. Bagi kita kejingdon jing am jungi baro. Isu long len pai. Enda jing pitar jong kami Mariang kalap yang berjaki. Bad kamtame ihapun suto ya kani kuai. Bahkan Lyer ke bangiyo mandring mansip. Bad ini kelong ibangiyo mandi man kesngi. Ladang gim kendir benriu no mentah. Ladang gim nang ban Sumar no nadu mentah. Kan poi kepor. Badak ini hi kenlong. Kin kelalong kumpan. Tapi ia kemet conga jungki. Ikon gigi ban kamtam ya kelong Ay begini kesini dan bikin mau yang seisen yang Iewbih kapor kamdeshu bagindang syepet kapor kadai mentang kamram kadai kejong don kam bagi hilang away don kam man pipe mat ada Sumar pengilai ai swab ande kadue nagliang jungi foundation ramdala banjar kertangian oyan baik pau kejing sungu buram bat kejing ai kublai ya gitu parlok iriushimet bat ya baru kipai ba kipai judon kemensim pan pelaj apa kiyoi nekilap ya tinu kemrat badun kam kajing yarap bat kam tame dia itu perlok di baju mi syakmat pan keren ai man le ai pan yada ya kijing penjot kijing penjulor Usman ya kami Mariang nanti kena mana kalian ke Green Tech Foundation AI kejing terilang bati bat gini AI kejing terilang lah kanu kupor gini AI hilang kawe man yemi syakmat Sngur kam ban keren ban kumpau batang UI ya kijing penjot kijing penjulor kiba klam jingmut ya kemai Mariang beri kiba ketapat ya kiba kesal kubelai shibun mitela thank you